أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين رياضين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين بنجيو هشت خوشكو براين دلال الدرس ما يش برياوه دا ما بحثا حق عبادة دكران يعني حق مظلومی یه ظالم به دستاندن روز قیامته حق کسی نامینه ما او حدیث الوی مجارد در حق وی مجارد خواندانا ام گهاب یه حدیثا ده 112 کم داری کب حدیث ها حدیث پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دو بیجه چه وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هات نقل كلام خدا جرازي به دبيجه پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قد من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهمون بيجه چه؟ بيجه من كانت له مظلمة لأخيه کسی حق که برای مسلمان ستوی ویدا هبه یعنی نه حقیقی که لیکر به بجا او حق ما بس ستوی ویدا حق برای که مسلمان ستوی ویدا هبه من عرضه چل در حق شرف ویدا به مثلا ام بجی غیبت وی کریا و حقارت وی کریا دجوین کرنه یعنی شرف وی کم اخست یعنی حجوم شرف وی کریا چه شرف وی به و در حق شرف وی دابه او شیء اون تشده به ام بجی مالی که وی خوریا تشتكوي اوكي تشتكوي سر خدا بريا ها بلا چه بگه فليتحلله منه اليوم بلا ایرو حلال یا خوشوی بخوازه بلا حق خوال بوی بده فحیل کرن حلال کرن قبل ان لا يكون دينار ولا درهمون هي او روج نهتي هي روجا قيامت او روج نهتي كو و روجه نه دینار هيا نه درهم نه زر هيا نه زیف نه زر نه زیب نه پره تتشت وده نوچه إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته هكا عمل وی صالح خير وی هبن جبر حق برای وی جبرای وی مسلمان يش خير وی بن هلانين سر خير وی كوما سر كوما خير وی بن هلانين و بوفجن سر كوما خير برای وی مسلمان وإن لم تكن له حسنات هكا خير وی تنابن عمل وی صالح خلاص ببن ولي هن دوبن يها معلومة پرانينه وده هنگه چوچه به أخذ من سيئات صاحبه يجگن هن هوالي وی برای وی مسلمان کو یه مظلوم حقی هاتی خورن يجگن هوی هلینن و فحمل عليه یه وی بکن بار کرن یه بوفجن سر گنهن بی و بار گنهوی گرام ببه خود من محافظه کش به واضیتها رواه البخاري اف حدیثها امام بخاری نقل کرده خود جرازی به ام هاتی حدیثا 213 حديث 213 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله كره عمرو كره عاص هاتیا نقل کردن اویجش پیغمبر خوده نقل کریکو پیغمبر خوده هولی گوتیان المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان اوکو مسلمان ده جدوی و جدستوی من السلامات مسلمان او کسکو مسلمان ده انسان ده جدوی و جدستوی من الامین من اولهیه دابن سلامتیه دابن نه ضرر رو ندت کسی مسلمان اوه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر اوه مهاجر یعنی اوه کل بر ریادین خوده دا مملکت خود ترک بکه جانوالیجی ایجاب دیگه و حشکو پیغمبر خوده و صحابیانوی مکه بار کرین هجرت کرین چون مدینه و جا معلومه پیش چون مدینه ادی دولت اسلامی ها تأسیس کردن مسلمان مظفر بین ادی هجرت نما مکه جهاد فتح کردن ادی هجرت نما پشتی هنگه هجرت چه داشته او کسی کو اشتشتا خوده قدغه کری یا ساخت کری وده شوی دور بکوه
شوی دور بکوه او مهاجر او کو شوی تشتخوا دور بگیره او کو خوده منع ویجی کری مهاجر او یعنی کسی هولی چه که خیرا مهاجر شوی راته ام گوهای حدیث 214 حديث 214 وعنه رضي الله عنه قال دیساش عبدالله كرة عمرو كرة عاص هاتي نقل كران خود جرازي بيجا كان على ثقل النبي رجل يقال له كيركيرتو زلومك هبي نونو اوفوي اشتراف پیغمبر خوده با تحت داین یعنی سر نونو اوف پیغمبر خوده بی فقیر بی پیغمبر خوده یعنی خواهید کرد نونو اوفوی یعنی ادارو بید کرد فمات مر امر خوده کر مر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار پیغمبر خوده گو اول او اهل جهنمه جهنمه فذهبوا چون فينظرون إليه كم عجبوا تشكي يا حطب جهنمه فوجدوا عباءة قد غلها نيرين عباكي يعني عم بيجي بدلك جل تاخمك جل دزيي شمال زكاة كوش مال غنيمة مال مسلمان دزيي وشارتي ها پیامبر خدا زاني او تشتها كرهايا شمال عبادة دزيا او اهل جهنمه يعني نه دائمی بلکه دائمی نام لجهنم ده هر ویا گرا اهل سنت و جماعت گرا دین ما یعنی اهل سنت مذهب ما مذهب اهل سنت و جماعت او ابدی نام لجهنم ده که چقا حق و حقوق یعنی چقا جزایی های او قا جزای خوابی کشینه بچه جنته یعنی اهل جنته باز اهل ایمانه ده ام هاد حدیث 215 حديث 215 دبيجة وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكرة نا أبو بكر باشقايا جدايا أبو بكرة يكي جدايا أبو بكرة بجهات نقل كران خود جرازبه أو يجيش پیغمبر خود نقل كرياك و پیغمبر هولي قاتيا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا الزمان قد استدار يعني دفتله قد استدار دفتله كهيئته يوم خلق السماوات وخلق الله السماوات والأرض چو خدا يعني شروع خدا أرض و آسمان آفراندين خلق كرين حتى نهو زمان عيني ويخوا دفتله 12 شهرا زمان يعني الصال 12 ماه هنگه جیت رو خود روزو یعنی عرض و آسمان خلق کری شو روز حتان هو سال 12 ماه منها 4 حروم شو 12 ماه 4 ماه اشهر الحروم یعنی مهن حرامن دفع خوین تیدا نیر جاندن وقت دما خوین نیر جاندن بجل و هر چور ماه دا دفع شر نیکرن حرب نیکرن یعنی تام مهن صلح و سلام صلح و صلاحتنا 3 متواليات سمة أو شو هرشو شرمها شو هرشو مهن أشهر الحرم مهن حرام مهن مقدس سسي بيهفن ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ذو الحجة ذو القعدة ومحرم ذو القعدة ذو الحجة ومحرم بيهفن ورجب شهر مضر الذي بين جمادي وشعبان رجب نوفيدجي مها مضر بيجن مها مضريا او جي نقبا جمادي الاخر وشعبان دايا نقبا مها جمادي الاخر وشعبان داجي او جي الوداع ثم قال بيجو پیغمبر خدا پشتی هولی اف ایزاحات دا هولی گاد ایو شهر هذا قالوا امها امتدا چمها قلنا الله ورسوله اعلموا ما گفت خدا و پیغمبری چطور زانه حال اول ما زانی لما گفت بلکه که پیغمبر خدا نوه لمه بگو هر که چپگه من جواب ندارم نه گلی جوره ولید پیغمبر خدا وقت سوال صحابیات گران همو جهدانا بودن هولیا نه یعنی ادگوتن خدا و پیغمبری چطور زانه یعنی ولی جواب دادن قال فسکت ولی بجا راوید بیجه ابو بکرت بیجه پیغمبر خدا سکنی نشتغلی بهنکه
حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه ولی سکنی به که قدر که حتی مازن برکو یه نوو و مه بگوهره بکه نوو دل بکه ما ولی فکر کرد فكران قال أليس ذا الحجة قوقي أبمه نمه ذا الحجة قلنا بلى قم بلى يا رسول الله ما هو ذا الحجة قال فأي بلد هذا قم أف قوت پیغمبر خود قوت أف مملكة أف شهر امتدا كي بجارة قال فأي قلنا الله ورسوله أعلم قم خود پیغمبر يشتر زانه قال بجا راوي أبو بكر بيجا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وجه پیغمبر خود نشنغل قدرو که حتی مگوقی یه نوو بجاره نوو مکه بگوهره قال أليس البلدة قينا مكة أو بجاره أبدنا مكة قين مكة هي إن شنا حاجة كشنا عمره قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلت أفتشروجا أبروجا أمتى تشروجا قلنا الله ورسوله أعلم قم خده ورسوله چتر زانه فسكت نشتغل پیغمبر خده حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ولي ما قاي ينوه وروجي بقهره قال أليس يوم النحر قاي نا روجا عيد قربانه نا روجا عيد قربانه قلنا بلى قم بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا گو پیغمبر خوده خوینا هوا مال هوا یعنی جان هوا مال هوا عرض هوا یعنی شرف هوا نامیس هوا سر یک و دو حرامه که حرمت یومکم هذا و حشکو چو ابروجها مقدس ابروج عید القربان چو مقدسه چو یعنی حرامه ما روجك مقدسه في بلدكم هذا في باجار هاي مكة هدوكو أب باجار خواجي مقدسة وفي شهركم هذا في مها هوا داكو أب مها همهك ذو الحجة مهك مقدسة ولي عين ولي جان هوا ومال هوا أرز الشرف وناميس هوا لسر هفوده ولي مقدسة ولي حرامة بله وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم هنا بفتلي بالحضور رب خوا هنا بتشي محكمة رب خوا حضور رب خوا بالمحشر فيسألكم عن أعمالكم يبرس تك وتك برس عمل هوا بك كهوا چه عمل كرنا كهوا چه كريار بياننا فلا ترجعوا بعد كفارا أمانها بشتي من نفتلن بالكفر و دور كفر نفتن بول وضعيات كواليفا يضرب بعضكم رقاب بعض وجا بل نفتن بول كفر هون سر هف ببري هون چي هفود بشير و ديرا هون ستوي هفود بدي نبيا هون بفتن بول كفر هون هفود بكي ألا يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له في بعض من سمعه ألا قوها خواست بحي بدن ما ليبلغ الشاهد الغائب كسن حاضر نه الحضور ما بلا ينشن حاضر را بيجن بلا بفشت غاليام بجهينن ين حاضر فلعل بعض من يبلغه شمكو محتملكو أو جرابه قوتن نحاضر بشرا جرابه قوتن يكون أوعى له من بعض من سمعه يعني أو ذكي تربة أو عقل من تربة أو حشيار تربة شوين وهي خوات ددن منه هنشوا حشيار تربة وفجأ إجاباته بيبينه فجأ نخوي أو تشتكوا هواش مصح كرين ينش هواش مصح ناكري را بيجن بلكي أو بيبتشنا يعني هنشوا هبن بهتر فهم بكن وباي بتشن ثم قال بشتين جهولي قول پیغمبر خوده ألا هل بلغتو ألا هل بلغتو قوي خاص بحيدن ما وظيفة خبي آني مش هوا را قود مو وظيفة خبي آني مش هوا را قود يانا قلنا نعم قلنا قوي رسول خوده بله تشمرا قود مسح كر قال اللهم اشهد قوي يا ربي تشاهدي يا ربي
شاهدی مشورا گوتیا و جا کیف خانه متفقون علیه اف حدیثه ها بخاری و مسلم هرتگاه ویرا روایت کرنا هرتگاه کتاب خدا جهدانه و حدیثه ها حديث 216 حديث 216 وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي أبو أمامة إياس كره الثعلبة الحارثي هو تنقل كران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا پیغمبر خدا هولي قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة من اقتطع کسی دفع و بینه سر خدا بینه سر خدا بده چه حق امرئ مسلم بیمین حق برای که خواه مسلمان صند خواه یعنی صند بخواه بجا افتش ده یامنه حال اول نیاوی بجا بوی صند خواه بوی یمین خواه قسم خواه صند و قسم خواه حق و حقوق برای خواه مسلمان سر خدا بینه کی هوشه که فقط اوجب الله له النار خدا جهنمش سوی واجب کریا جهنم اوگه جهنم خدا سوی قطعی کریا و حرم عليه الجنة جنت لوی حرام کریا فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا و جو زلان کش پیغمبر خدا پرسی یا رسول خدا هکر نه تشتک مهم به امجی نه دلاتک به نه دحلک به تشتک بچوک به یعنی اوجی يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراكن بله هنگ شفكا مسواك جيبه سواك تنين أو كمو بدنا نخافر شبكة هنگ و شفكا هنگ داركه سواك جيبه ديسا اف جراحه چونكو صند مناف خوده دين سر زمانه خواهم موجه اب خوده صند خواهم اب ناف خوده صند خواهم اب قرآن صند خواهم مو صند گر تشتك مهمه يعني حاشا انسان بيد به جانا بید به کافر بیشه خوده زانه که هولیا حالا که نولیا نخو دمکه خوده معنی چیه؟ اول خوده نزانه تحلیک گلی که مازنه مو سند بخواه و جو بوی سنده محق برای مسلمان سر خدا بینه و جو ویجه خرافتن اول مو سند بخواه دقنا حق برای مای مسلمان سر برای مای دداب چه یعنی نج موج بخواه سند بخواه شما گونه هولی مازنه و جو موج بخواه خلقه سند بخواه اول هم گونه مازنه هم احمقی که گلیگ مازنه چون که موش بو حوال خواه طابجه آگه جهنمه دوه مو گله هاش به مسئله هبه رواه مسلم اف حدیثه ها امام مسلم نقل کرده خود جرازی به بله ام گوهای کده خوشکو برنده بلا وده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمینو خیر و خوشیه دا لبله جبیر نکن ببین آبونا قنالا ما و مثلا بیان میجی بکننی او یعنی بوتونا یعنی حجی کنه جی هیا بوجه ام حجوه ویدیوی کر و هم ببین آبونه و هم یه در و دور اخواه هون چندا قوات حوالی ببره و بکن آبونه بلا اوجی استفاده جوه بکن بلا بخیر و دیوبا و هواجی رحمل دیوبا من هوا بخاطر هوا